Epeji yakane bakase peji gatano nere bwato mugano yongana kiumura y'umukuru w'ense ya Kenya muzike Uhuru Kenyatta ekerekereta sama kumbusho a Christopher kijana wa Malwa Michael Christopher kijana wa Malwa pale wamendelele dada kwambi wewe kasonga ni tandiro mato tarari kwana tindi konya urabicha kamili Michael kijana wa Malwa ndio hiyo bwana alias chinsemo chia Kitale county ya Trans Nzoia ase Uhuru Kenyatta abwato gete chisase chinkongo gotebanga gaki tigakubitiriria aba Kenya go support yonde bwensi okurigi kura chinde chionsi tigaba Kenya boka banyene bachore undo muntu batagete bune katibe baeto bosibole tigaba Kenya batwara bosibole bwogo choro umuntu batagete nare korekana rumugano yo gabagatebanga gaki ebinte byokora kosegeta chibura buru no koseberekanye mesangererekano yo ni akurudisha nchi nyuma kweli kabisa. Finally agatebanga ntiye kondo ke sponsor kindly nchena akorete miaka ya neko 100 mogete ntige ntimo Kenya nje tindi kuri ikero ogede years in this country nchena akorete president bwana incha maritari president yes mbwade baka pension ya muina ababa da tujijaga link bera bizya ono muganora sepeji kane baka sepeji gatano bona asomo kutano iyo ndio kwa mutegerete musubati kurukunga Charity Ngilu you know Charity Ngilu is a politician nerota igino asese ya Kenya and she makes a lot of sense yes. Kerago kwana nyorunga na abode tikura chibo president ya yes. Chintunda ibira I think 1997 ngakilia 2000 and something I think 2002 or something finally najitaka bomo governor wa county ya Kitui yes lakini alienda katulia sana alienda katulia kabisa I think one the bintu byo gukumiza I think nande inare function yaro rekanete Charity Ngilu yeah for a long time yes na alenga Dr. Fred Okengo Matiangi na alenga Steven Kalonzo Musyoka yes. Martha Karua na Justin Muturi gatia barayibanda bango menyete wale gokemo muretu mungwano yokoro kwa Michael Wamaro harimo muromu abo Eugene Wamalwa yes umurayibwike magia DAP Kenya na inde na bete vice president actually ne vice president ya gatano na gatatu yes the 8th president of the Republic of Kenya vice president yeah. Not deputy kegere katibe yale atakola to deputy yes. And actually dinda acha ko na bora nsemi yake etabauti gatie deputy president ne vice president bono ekaroto kuligerie context ya malita ya bera ari gutumeka ndio ase katibe nkore vice president ya ko appointed ne president okay lakini bona ase katibe nyekereri ta deputy president yare tuo ne nchira bwende gochorwa likaba ko be running mate gokomoruzia bizi no moroberi getoro monene bukutagana aba ali ase paro yes no bale babera na barageruire yes oje karumia yes uri president bale ngaba akonyira ba yade bazungiru paka chigavana chore deputy kurwase geteri inde nyoro mwese igo deputy eliete deputy akarokorega ne vice deputy goli bwate chinguru wake korengana ne context ya bona ne katiba ya bona ya 2010 namo ne elienkoro bona moiga bwate chinguru gotebenga enda nyumbani tagasongiro umuntu munakuru ense ya maiko waweke airport iga tegera news osenterebe gotigenza Voice of Kenya ZKBC mutukufu rais Daniel Toroitich Arap Moi amemvuta kazi naibu rais wake mara moja agire kwa kuzuka mbali kutumika ileta mvuta amemwachisha kazi ndio mara moja lazima lia yakobo onyega aliyaikire naruko ndo enterebe guteneri asita alive yewe kanena ekya kwa vera ye ebe kwita siri kebanya nyimbo kere the next polling station yes ikakuru soka korum igari yago ligwe bendera yali nguwa yawe kubosiali magaje for further instructions that is it wano uri sepeji akana baka sepeji akatana segazeti ya the Daily Nation Uhuru Kenyatta date beto kubeke tune alia akira no mungaini igacha agete list alia ko test ya macha alia akajora zare ligiri ko kijinge atawanga vile kai sijana sasa kusira mache kabisa ma freedom nere idale ko kwana na moyo unabutagete